One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall at Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Puglia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by the Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in this challenging time. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia,
kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod, asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villafuerte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos, nin maumbang kafiestahan ni Senyora del Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Ini po si Antoinette Eduardo, minaimbitar sa Indo na dalanon ang special live coverage kan fluvial procession sa September 16, igdisa na sa One Media TV48 Naga Channel 48.2, asin sa samuyang official Facebook page, One Media TV48 Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Inipuan sa indong lingkod, si Elaine Parmaorong, minaimbitar sa Indo na dalanon ang special live coverage ng Fluvial Procession sa September 16 sa One Media TV48 Naga Channel 48.2 asin sa samuyang official Facebook page One Media TV48 Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ayan, marahay na hapon sa Indo, Bicolandia, yaon ang kataigdingon yan sa sautuyang first inter-school mass dance competition. Kaibanan po ang sa Indong commentator si Christine Alcanzo Reyes asin si Rick Puerta. Kasubago po, nailinta kasubagong aga ang satuyang Scouts Parade and DXMC competition. Yan. Mainit po ang satuyang elementary school division sa satuyang inter-school mass dance competition. Kaya comment down below po ka mga sinusuportahan nindong mga eskwelahan ngunyan. Kung na po kitang 111 live viewers sa tuyang official Facebook page ng One Media TV48 Naga, and of course sa Plaza Quezon na talaga namang matao maski maoran maling mo ang suporta kan mga magurang asin kan mga naganyo ngunya na aldaw na ini.
One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Joyce Tap. Sa tuyang namumutan na alkalde kan syudad, Mayor Nelson Ligacion. Palakpakan po si Mayor Nelson Ligacion. Alam niyo mga bata, si Mayor Ligacion ang rason kung bakit mayroon tayong activity ngayong hapon, itong mass dance competition. Pinag-conceptualize para maintindihan ng mga bata, makadagdag sa pagkaintindi ang kultura ng Naga City, ang vibrancy ng ating syudad, ang kinakailangan natin para maging lungkot. Salamat po, Mayor Nagia, sa saluyan po ng syudad ng Naga. Naga City, si Mang Susan Cuyano, sa saluyan po ng Department Head ng Sergio, si Sir Allen Leonardo, si mga pag-iimanan, at tulpa sa Bakong, Agat Kamay, si Riconsito, para po sa luwang sunod na okasyon. Ang saluyan pong partner sa ESO, Department Head, Dr. Ricky Barosa, at si mga pag-iiman, sa SWMO, salamat sa inyong pagkasikaso, sa kaibigan ng sa iyong tasa, at sa staff. Siriman sa PSO, at sa Pilipinas Police Zumba, at sa Pilipinas Police, sa Medical, Dr. Sanchez, Dr. Moranto, at sa Pilipinas United. Siriman sa mga teachers, mga principals, talagpakan natin sila. Ang ating mga teachers, mga principals, ang mga magulang. Alam ko po na kada practice ito, pinalalayan ako sa inyo mga magulang. Salamat po sa inyo. Palakpakan din po natin ang ating Board of Judges na nasa unahan. They will make sure na ang ating university mass dance competition will be an activity of integrity. Walang pwede mag-question sa resulta kasi pinipili po ang ating mga Board of Judges na i-introduce later on. Sa kanan po ng ating mga kasama sa Sangguniang Palunsod, sa pag-iunguna po ni Mayor Vice Secretary de Asis at ang buong City Council. And of course, ang ating City Administrator na Elmer Magdimoro and Sir Jasper. Wala po natin Sir Jasper. Ito ang aking nasa likod na sa po namin puro na pala. Sa Sudoy po na boss, welcome po sa programa. Sana po mag-enjoy kita despite the rain. Hindi mo na po may nag-blessing sa Sudoy na boss. At mga pagkirima po sa Naga City Community University Fathers Program Management. Salamat po! Mga po sa Sudoy na boss. Viva Matilin! Thank you so much, Councilor Lito Del Rosario, and also the National College City officials, Councilor Bailey Tripulca, Councilor Ason Peñaflor, Councilor Doris Deltran, Councilor Bonnie Del Castillo, Councilor Joe Perez, Councilor Sani Rayola, Councilor Vidal Castillo, Councilor Gail Abunal Gomez, Councilor
Councilor Omar Buenafe, Councilor Oye Rosales, Councilor Lito Del Rosario, and Councilor Jess Albios, and of course, our Vice Mayor, Kennedy Assets, and our Mayor, Nelson Ligacion. Alright? And sa ating criteria for judging, synchronization and timing, precision and unity of movements, 30%, choreography and creativity, physical originality, creativity, and variety of choreography, 25%, execution and technique, 20%, showmanship and stage presence, 15%, costume and props, 10%, a total of 100%. And our judges for this afternoon, a dancer, choreographer, photographer, animator, and graduated animated 2D, is presentation and technicas, Delhi Incorporated, Diet Campus, cook, initiator of the Camarines Norte Dance Community, a community director of Novino Street Farm, founder head coach of the Deep Set Camarines Norte based dance group, recently competed in the 2023 Hip Hop International Philippines, first all-Biologity to compete at Hip Hop International, a current president of the Camarines Norte Dancers Association, Camarines Norte Provincial Youth Development Council, a chairman of Committee on Global Mobility, a member of the Camarines Norte Local Culture and Arts. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Sir Reynard Joshua R. Manrique. Her younger years define her immense passion and dedication for performing arts. She has made a mark as an integral part of a group that is told by many as the Grandes Fest. The El Rey Dance Company, as a senior member of El Rey Dance Company under the Provincial Cultural Development Office, she is privileged to perform and numerous international and national, regional, and local events like in Cobra, Ironman, International Dragon Boat Festival. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Miss Shara B. Avila. A master teacher, 3 of Sigurino Arroyo High School of SDO Quirga, handling dance classes and special program in the arts and design track. Is a trainer and choreographer of Sigurino Arroyo High School, the 7-time champion in Tinapa Festival State Dancing Competition in Quirga. Please give a big hand for Sir Floyd Martinez Lagya. Secretary General of Philippine Chair, Union Marketing Director of Club Gymnastica, a Philippine Commissioner of NCAA, Chair Leading Competition, Technical and Head of Organizing of Mila Marathon Chair Dance Competition. A big hand for Ron Suba. A multi-awarded choreographer and professional dance coach, not only in the Philippines but in the international arena as well. Invited to teach in different Asian countries such as Japan, Thailand, Taiwan, and Malaysia. Artistic director and choreographer of the formerly known world-class talents. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Sir Rodrigo C. Salando Jr. An associate professor, director of Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, graduate of Master in Arts in Physical Education, and soon to finish a doctorate degree in Educational Management 2013, outstanding Albayano artist and dance artistic director and choreographer, a Bicol University Albay Magayon Dance Group joined
the Fitness World in 2014, a certified licensed instructor, aerobics and fitness. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Karina Lanosa Sales. And now, ladies and gentlemen, are you ready to go? Please give a big hand for Triangle Elementary School. So yan ang satuyang first contingent sa satuyang first inter-school mass dance competition ang Triangulo Elementary School.
Isang masigabong palakpakan naman yan sa Triangle Elementary School! Next to perform, Julian B. Militon Elementary School. Again po, please, paki-gilid-gilid lang po muna tayo ang audience dyan sa may parkingan. And hindi po sa may entrance po, paki-gilid-gilid po muna. And hindi po tayo sa inodan. Paki-announce po muna. And announcement din po naman sa may camera. Paki-hani po muna kasi nakatakupan ng satuyang live. Okay. Asa na ang Julian B. Militon Elementary School?
Yan ang ating unang Infrastructure Project. Again po, pag-gilit-gilit lang po ulit tayo ng audience. Open po ako dyan. Para sa tulang mga performers. Are you ready? Julian B. Militon Elementary School. Naga. Masigabong palakpakan. Julian B. Militon Elementary School. Ayan ang adik kita sa situyang second contingent para sa Inter-School Mass Dance Competition, ang Juliana B. Militon Elementary School. Shoutout man kita sa situyang live viewers kay Franz Villa at kay Fires Morphinate na nagdadala sa situyang live. And of course, kung nadaw po nindo, 1.5 million pesos sa pag-instruktura kang sa inyong mga eskwelahan po ang magaganahan kang mga estudyante para sa situyang first Inter-School Mass Dance Competition. Nag-data lamang po ang satuyang uran, kaya magayon-gayon na po ang pagbabaylihan kang mga aki.
Ngayon nga rin mga tuga ang satong second contingent para sa first inter-school mass dance competition na nagahali sa Julian B. Meliton Elementary School. Grabe talaga ang pinapahiling digdikang mga chikitingta. Ganyan na partnership. Julian B. Meliton Elementary School. A round of applause, ladies and gentlemen. Mag-ingay! Wala pa kayong mga kamay! Alright. So, bago kita magpanalos dito rin, gusto nila pong pinapaabot po ang PSO. Si Manginang
po sa stage sa mga pangadalan po po na magbaba na po nakita. Ipakita po ang stage. Yun po ang sabi po ng PSO. Nani po din. Yun nga ni ang satong third contingent na hali sa Balatas Elementary School. Shoutout muna kita sa mga nagdadalan sa One Media TV 48 Naga. Kay Enzo Sena at kay Cyber Esteban Rosales, salamat po sa inyong pagantabay.
That was our third contingent, the Balatas Elementary School.
Ayan na sa tuyang 4th contingent, the Grandview Elementary School. Siyempre, salamat sa tuyang mga taga-antabay. Hello kay Richard Ruga at kay Apple Tolentino Arco na nakaantabay sa tuya. Again, this is the Grandview Elementary School para sa tuyang first inter-school mass dance competition. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on! Santa's telling me you're looking, I could feel it on my skin. Oh, I wonder what would happen if I trip and let you in. Don't get shut from my questions, just like be the one. Let's skip this conversation, just wind your body up. Don't wanna wait no more. You got what I'm searching for. I'm feeling your vibe and I'm riding high and excited. And I want you, I want you. Pull me closer and closer and hold me tight to your body. I wanna feel you, I wanna feel you near. Wind up, wind up, wind up, oh yeah. Wind up, wind up, wind up, oh yeah. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Burn up the dance, 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 burn up the dance. 1, 2, 3, burn up the, burn up the, burn up the, burn up the, burn up the. Hands up, everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, 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 right now. Time to get off of the road.
sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinanikudan. Di magsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naganap, uswa pa, Mangenon sa mababang. Naganap, uswa pa, magayo na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan. Sa gabos ng panahon, ikaw mamutan. Sa kung pag-iikutan, sa inman magtuman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Naganap, uswa pa, Mangenon sa pagbabago. Naganap, uswa pa, magayo na siyudad ko. Naganap, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan. Sa gabos ng panahon, ikaw mamutan. A big round of applause for Grandview Elementary School! Alright, so thank you so much, mga kids. Alright, so ginamit po. Nagkakagawa ko niyan yung first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Hindi na ang nakuot dito rin. Taon-taon ulit, simula ng lahat. Alright! Pagkakanda natin kasi yung mga teachers and sa mga estudyante. Alright. Sige! Ready na ba ang Concepcion Grande Elementary School? Mag-ingay! Ladies and gentlemen, let's all welcome Concepcion Grande Elementary School! O yan na ang satuyang fifth contingent, the Concepcion Grande Elementary School. Kasi bago nga ni magayon yung performance, halis sa satuyang Grandview Elementary School. Shout out kita hindi kay Mariel Flores at kay Chris Athena. Again, this is the Concepcion Grande Elementary School.
Out of your mind. Out of your mind. I look and go deep in your eyes, touch on you more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. It's a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how you love me doing no one else can. Tell me looking crazy right now, you touch. Tell me looking crazy right now. Tell me looking crazy right now, you touch. Tell me looking crazy right now. Tell me looking crazy right now, you kiss. Tell me looking save me right now. Looking so crazy your love, got me looking so crazy your love. Looking so crazy your love, got me looking so crazy your love. Kasaysayan ng maloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mamusuko. Naging puso ka ng kulay, magwaan na nasasaliran mga anak kahit tinalikuran. Itinatasin ko sa kagasan mga palaong kagaglalan. Sarong na puso, masulog na salong mambo nakakalimutan. Nagana, gusto pa Panginoon sa mama. Nagana, gusto pa magayon ng syudad ko. Nagana, gusto pa ipagpupulyo sa kinang
panahon, ika pinangalan sa kahoy na mamusukot. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga anak na itinalikudan. Di magsasampitan sa iman pagkuman, ituturaw ko sa kagasan. Ikang mga nakilyong makurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, kuswag pa, Panginoon sa mababa. Nagana, kuswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, kuswag pa, di magpupulyo sa pinaman, sa gapos ng panahon. Ikaw, sa kung pag-iikutan sa akin man, magkuman, ituturaw ko sa kagasan. Ikang mga nakilyong matitibay Bicolano, magtutulan ng mga tao. Nagana, kuswag pa, Panginoon sa pagpapago. Nagana, kuswag pa, magayon na siyudad ko. Nagana, kuswag pa, di magpupulyo sa pinaman, sa gabos ng panahon. Ikaw, mamutan. Uhoy! So mga tugang iyong ani ito, ang satuyang 5th contingent na hali sa Concepcion Grande Elementary School. Talagang matitibay ang mga aki mo na hapon. Urugmahon ang mga paradalan na yaonig di sa Plaza Quezon. Galing! Dawas! Concepcion Grande Elementary School! Wala ba kayong mga kamay? Alright! Muna dito rin ang nakaputultang judges. Kaya pa ba? Kaya-kaya ba naman, sir? Nahihirapan na yung mga punong mga burado. Okay, kamong dua, pwede na magdamang kamugan tali. Nonoy! Baka kamo dyan, Nonoy! Baba! Ang kamugan na ulo, baka kamuan na karagapal. Okay. Alright! Ready na ba ang Pabuko Celebration? Okay, so, Tiraray, alam mo naman yung makaluwas ang Concepcion Grande para makabuelo ang pasunod. Okay? Pag ganitong liwan sa gawos ng nakapag video, pag-isisip na po kita naman backwards kasi makakabutin kita dyan ng mga performers. So, bawat na po yung nagmulang na stage, ano po yung mga performers, ano po yung mga aki, tanganin mas lalo po sa mga performers na ngayon. So, pakiulit yung po sa yung mga audience, sa mga magulang, sa mga teachers, na pagulungan na po sa mga aki. Ready na po ba tayo sa susunod? Ready na ba tayo sa susunod? Ladies and gentlemen, ito na, Pabuko Celebration!
Hello, papagena. Today, better cook up papaya. Sa
Tabuco Elementary School. Alright! Tabuco Central School! Alright! May nawalat na salampati sa kasapatos. Kaya palan Kuya Boy naubos yung kababatagan sa supermarket. Binakal ka mga teachers sa Tabuco Central School. Anong klaseng batak daw to? Karakula. Right. Anyway, salamat po. Tabuco Central School. Ito rin, ang nakatayang tiyo is 1.5 million peso worth of school natural project. 1.5 million. Alright. Ready na ba ang Panikwason Elementary School? Alright. Halatong taon na giraray na makaluwas ang Tabuco Central School. Tanging giraray masisure ang sa tuyo mga audience. Sige. Napagal si Salampate. Rubinaro. Okay. So, ready na ba tayo sa susunod? Ready na ba ang lahat para sa susunod? Mag-ingay! Wala na kayong mga kamay! Ito na ang Panikwason Elementary School! And for our second contingent para sa ating elementary school division, we have the Panikwason Elementary School. And of course, shout out kay Mark Christian Amante at May Rosel Oriosa Clemente Garcia na nakatutok pa rin sa ating live coverage dito sa One Media TV 48 Naga. Again, ang nakataya dito ay 1.5 million pesos para sa kanilang mga eskwelahan. Ayan, dumadami na ang ating mga tagapanood dito sa Plaza Quezon. Again, this is the Panikwason Elementary School. And we would like to commend din ang mga nanonood na live dito sa Plaza Quezon. Talagang puno na ang venue natin for today's afternoon event, ang first inter-school mass dance competition. Tutok lamang po tayo dito sa One Media TV 48 Naga live coverage para masaksihan natin ang iba't ibang galing ng mga bata dito na magpa-perform ngayong hapon na ito. Yan, yan. Okay na?
Ikumuraw ko sa kagabsan, inang mga natin yung makulang na biglan. Marhay na mga tao. Nagana, gusto pa, Panginoon sa pagbaba. Nagana, gusto pa, magayon na siyudad. Nagana, gusto pa, ipagpupulyo sa hinapan sa tapos ng panahon. Pagpupuntan sa iba't pagman, ikumuraw ko sa kagabsan. Kitang mga natin yung matitibay ni Kulan, magtutulad ng mga tao. Nagana, gusto pa, Panginoon sa pagbaba. Nagana, gusto pa, magayon na siyudad. Nagana, gusto pa, ipagpupulyo sa hinapan sa tapos ng panahon. Paniguason Elementary School! Salamat po sa inyo. Paniguason Elementary School. Alright, thank you so much. Sa mga aki, sa mga teachers, and syempre sa mga parents, guardians ng inyong mga aking. Thank you so much po. Alright, ready na ba ang sunod? Ayaw kitang madamag ah. Ready na ba tayo sa susunod? Mukhang wala. Masigabong palakpakan naman dyan, Naga! Alright, so habang hinahanap na pong magluwas ang paniguason, kailangan po patagid dyan sa gabos ng mga dyan sa may part na yan kasi inaabot dyan sa may giving. Mag-isus po duwan, katikit. Ayan, so katikit po isot. Isus po katikit para sa mga performance na po ang sa mga aki. Ano po nga, mga buwelo po ang sa mga aki. Alright! Ladies and gentlemen, let's all welcome Naga Central School 1! So iyan tugang ang satuyang pangwalong contingent na hali sa Naga Central School 1. Yes, mabalas po sa gabos na nagaantabay sa One Media TV 48 Naga live coverage. Again, shout out po kila Mark Christian Amante asin Cyber Esteban Rosales na patuloy na nagko-comment asin nagnadala ni diri sa live kang One Media TV 48 Naga. Salamat sa pag-antabay. Again, our 8th contingent from Naga Central School 1. Please don't stop the music, music. Please don't stop the music. La 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 la. Please don't stop the music. La 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 la. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you ever love.
satuyang last contingent para sa elementary division, ang satuyang Naga Central School 2. And of course, shout out man kita kay Vincent Namora Clavicilia, Robel Mariano at Angela May na hanggang ngayon po nakaantabay sa tuyang live coverage of Disa 1 Media TV 48 Naga. And of course, sa tuyang live audience ay Disa Plaza, Quezon. Again, for our last contingent para sa elementary division, yan na po ang Naga Central School 2. Masunod na po ang satuyang high school division. Pagpanginotan po yan at yan ng Concepcion Pequeña National High School. Babay po kita sa mga masunod na performances kan mga iba-ibang eskulahan ay sa Naga City. We
sunod na sana mo nakakita. Naga Central School 2! Alright, thank you so much. Once again, Naga Central School 2! Salamat po. Alright, so Tita Ray. That concludes our elementary division. Yeah, boy. Okay. So sa punto pong ito, ladies and gentlemen, makarali kasi ito yung mga teachers. Okay. Ito po, masunod na po ang high school division. So, sa punto po ini mga tugang, yawan po ang pong magtuwang mensahe ang ama ng Satuyang Siyudad, ang mahingosod, Mayor Nelson Ligacion. Salamat, Tito Ray at Boy. Diyos marhay na pagkahapon po sa Tuya Gabos, naga na! O mga aki, naga na! Naturan kan kita po magpuon sa bago. May nagkabarasa, alagad mayong nag-atras. Dagos man giraray ang Satuyang Mass Dance Competition. Kaya saludo po ako. Palakpakan ta po ang Satuyang mga aki
ang sa tuya pong mga sadiri. Viva la Virgen! Alagad, ninhuli po tanag-uran, ipaabot ko na po ang sakuyang pakiulay sa mga principal, mga teachers, asin mga magurang. Pakiasikaso po, asin pakimonitor kan sa indong mga estudyante, kan sa indong mga aki. For any indication of illness or possible sickness, kindly and immediately secure the necessary medical interventions. Kung kinakaipuhan, magdalagan sa doktor o kaya hospital. Asin, kung mapupwede, ipaaram po sa kuya. Iyo po. Iyo po. Nagana. This mass dance competition is the first ever mass dance competition that we are holding here in Naga. Kasabay kan sa tuya pong selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Maugma, bago pong iyo, Nagana, Viva la Virgen! Nagpapasalamat po kami sa gabos na mga eskwelahan na nagpartisipar sa kompetisyon po na ini. We have a total of 15 contingents, 9 elementary schools, katatapos pa lang po ninda, and 6 high schools. Mga matatibay, asin aantabayanan ta naman po ang masunod na anom, matapos po kan siyam. Kan nakaaging Hunyo 18, iyo po ang satuyang 75th Charter Anniversary kan Naga. Kan enot tapong pigbugsod ang satuya pong Diamond Anniversary theme song na ini. Ang Nagana Uswag Pa. The song tells of our story as a city. Our struggles in the past year, our growth and vibrancy, and our collective goals and aspirations for the coming years. Ini po ang mautang mas urog pang maiheras, maipaabot asin maibalangibog sa bilog na komunidad kan Naga. Ang satuyang istorya asin identity bilang mga Nagenyo. Asin ang direksyon na satuyang pigtutungkusan ngunyan. Pasiring sa mga maut tapong mangyari sa maabot na mga panahon, ang urog pang pag-uswag kan Naga, asin kan sa iyang mga aki. Sa paagi man kan music, asin kan mass dance competition na ini, we hope to engage the entire community through our schools on what we have been doing and the track that we are now treading towards the realization of our vision for the continued progress of Naga. Kaya ang samuya pong pagpapadyos mabalos sa kooperasyon kan gabos. Nagana! Viva la Virgen! Salamat po. Ladies and gentlemen, once again, Mayor Nelson S. Legacion. Salamat po, Tabi, Mayor, ang sa tuyang mabuot, mahiguson na Mayor kan Siyudad ng Naga. Alright, thank you. And nyaon manggirarig diyo ang si Sir Alvarez, nyaon diyo si Consuelito. So, kompleto pa po ang sa tiyas ang pagkiriba si Mayor also kang City Youth Official. Si City Mayor Nicole, yan din.
Yes, and gabos na mga nyaraang po itiyo. Alright! Ready na ba? Winani, ang High School Division, Contingent number 1 hal sa Concepcion Pequeña National High School.
dito sa Sapuyang Ginibibong first ever mass dance competition. Yung synchronization in Chinese. Diba? Ikaw ang event 30%. Choreography and creativity, 25%. Execution and technique, 20%. Showmanship and stage presence, 15%. And costume and props with 10%. For a total of... In total ko na siya makagawa 100%. 100%. Alright! Ready na ba? Ready na ba ang Leon Mercado High School? Yan lang! Okay! Ladies and gentlemen, once again, Leon Mercado High School! And that's our second contingent for the high school division, the Leon Q. Mercado High School. For shoutout sa ating 316 live viewers. Shoutout tayo dito kay AJ Rebadorial at sa kanyang lolo at lola. Of course, kay Rocky Sibuyo at Kiel Olikino. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Pangalawa pa lamang ito para sa ating high school division. Again, the Leon Q. Mercado High School.
Tugang ang satuyang pangtulong contingent na hali sa Naga City School of Arts and Trades. Again, sa mga nagdadalan sa live coverage pang One Media TV 48 Naga, maraming salamat po. Shout out po kay Mark Christian Amante, Rita Marie, Cyber Esteban Rosales, Diyos Mabalos po. Pati sa satuyang YouTube channel na One Media TV 48 Naga, naka-live man po kita.
eskwelahan na high school na ma-perform bago po ito mag-tapos ng iyong first ever mass dance competition. So, habang ang tapos sa MRC biling 1.5 million pesos worth of infrastructure project. Okay? Huli na! Ready na ba ang Camarines Sur National High School? Hoy, ang daming bansang kamay. Okay! 49! Camarines Sur National High School! Ayan na, sa tuyang fourth contingent, ang mga inaabangan kasi tuyang paradalan ang Camarines Sur National High School. Of course, salamatan tayo to ang sa tuyang 326 live viewers sa Season 1 ng Media TV 48 Naga. Again, the Camarines Sur National High School.
Kimbot naman. Alright, thank you very much. Mamanisor National High School. Alright, so down to 2. Tuwa na lang dito rin. Okay. So, liwat, mag-isip-isip po ng kabigit ng ating iwas-iwasan na po ang lugar na pag-performance na sa mga aking. Okay? Ready na ba ang Balatas National High School? Alright, alright. Okay, liwat, ini po ang pinaka-inot ito rin. Mass dance competition, di po, inter-school mass dance competition, hindi po sa sila. So,
Pumunta pa lang, kita rin talagang mahihiling ko na ang kabilating paghahanda sa permiso ng mga kakyanan nila para sa second eskwelahan, para sa engineering at the same time, para sa selebrasyon ng Tuwing Francia Festival. Nagpataw ang elementary division. Hindi naman nag-perform ang high school division. Okay, so bago na ako doon ang masunod sa tuyang ng Giraray na Basahon Tigre, hindi yung criteria for judging na iyo ang sa tuyang mga hurado mo niya medyo nasasakit ka na sa mga oras na inyo. So, ang criteria for judging na po, ito po sa ginigutang first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Iyo po ang mga minasunod. Synchronization in timing with 30%. Yan yung tigre precision and unity of movements. Kumbaga si pagkakasabay-sabay dan sa ito pong unity of performance. Ako itong pagkakasala. Dapat ang sabay ang pitik. Yun. And then siyempre, ang pangalawa, ito ang choreography and creativity with 25% na ganitong originality. Ang creativity siyempre. And siyempre yung variety of choreography. Ang execution and technique. Ito yan yung 20%. Iyan itong skill level. Mastery of dance techniques. And siyempre ang clarity of movements. And siyempre, yan din ang showmanship and stage presence. Kings is 15%. Alright. Ang din ang energy. Siyempre, itong enthusiasm and overall performance quality. Gawin na ng 15%. Okay. And siyempre, ang costume and props na ginagamit na sa mga athlete. Si mga creative dyan ka sa bago. Yes. 10% na nang ito'y relevant, aesthetics, and the effective use of costume and props. So, paano mo ginamit si props na ito? So, nagpumagay ang igulang 10%. Yes. Duman sa total na pag-judge po sa ito ang nasasabi ng mga orato. Ito yan yung 100%. Yes. 100%, total 100%. Yan pong criteria for gadget ka. And siyempre, at ito rin, ang third place, uulitin po niya ito. Ang third place, ma-receive po ng 500,000 pesos worth of school infrastructure project. Katangang milyon. Upangan po niya ito yan, ang third place. Opo. Sa Chelsea, maaaramang ka ang ma-receive pa ng 1 million pesos worth of school infrastructure project. Iyan ang second place. Yes. And ang first ever na tatawaning prize sa first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition na magiging champion, ito rin. Yan dyan! Ang ma-receiving 1,500,000 pesos worth of school infrastructure project. Good. Okay? So, okay na tayo ang ating mga judges. So, may kulang pa. So, igual na dito may cash assistance of 20,000 pesos per participating school. Kasi yung mga uling luhaan. Sa ito po sa kakaiwa. Yes. Okay? Ready na ba tayo? Okay! Ready na ba? Ang Balatas National High School! Yan na nga ang sa tuyang ikalimang contingent sa High School Division, Balatas National High School. National High School.
Thank you very much. Double done. Salamat. Alright. Bago naman pala si gusto na i-acknowledge sa aking presensya ng City Administrator, Sir Edward Valdemon na po yung sa stage. Thank you so much. Alright. Sige. Huli na ang pinakahuli. Last but not the least. Alright. Are you ready? Nag-formation ba? Formation, okay. And kilala po ang ating kung sa mga naon sa may ako na po rin mas nagulang po na stage, mas po yung mga performers. Okay, are you ready now? Okay. Ladies and gentlemen, let's all welcome Carabayan National High School! Ayan na ang satuyang last contender para sa high school division, ang Carabayan National High School sa satuyang first
inter-school mass dance competition ang ngunyan. Of course, live po kita ngunyan sa satuyang YouTube channel na One Media TV 48 Naga. Shout out kita hindi kay Kyle Cado at kay Vanity Rain. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. And again, for our last contingent sa high school division ng first inter-school mass dance competition, iyon na po ang Caralayan National High School.
Wow! Thank you very much! That was Saralayan National High School. Thank you so much po. Thank you. Okay, dito rin. So, nakapos na po. Ang High School Division. Okay. And sumagot na perform ang Elementary Division. Okay. Hindi naman Leroy. Kunyan, awarding of certificates na natin at ito rin and Deputy Max. So, punata sa awarding of certificates for MAPE coordinators. Okay. Okay. Sa elementary na. Okay. Okay. Let's read the citation. Certificate of participation is presented to Magyataas na lang po dito Nelson A. Oreya, School Coordinator, Triangulo Elementary School, for your active participation in the first Naga City Inter-School Mass dance competition during the Peña Francia Festival 2023 of the City Government of Naga, held this September 13, 2023 at the Plaza Quezon. Given this 13th day of September 2023 in the city of Naga, Camarines Sur, Philippines, signed Honorable Joselito S.A. Del Rosario, City Councilor, Chairman, First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Honorable Nelson S. Ligacion, City Mayor, and Honorable Cecilia Velus de Asis, City Vice Mayor. May we call on Mayor Ligacion and Councilor Lito Del Rosario to do the honor to give to our MAPE coordinators. Request na lang si Gabos ng mga performers kung pwede po magdigdi sa tahaw. Yes. And syempre, another certificate is given to Arlene A. Rodriguez, School Coordinator, Balatas Elementary School. Magtaas na lang po. Igdiyo po. Venus C. Medroso from Concepcion Grande Elementary School. Okay. Taas na lang po, digdi, to get your certificate. Lahat pong performers po, request po magdigdi sa tahaw. Venus. Yan, ma'am. Ayan kay sir. Jerry Cortas Jr. from Naga Central School 1. Marichel Gaurino, School Coordinator, Naga Central School 2. Cynthia S. De Leon from Panikwason Elementary School. Erineo C. Bequilio, School Coordinator, Tabuco Central School. Julie M. Padillo from Grandview Elementary School. And last, Noreen Eloreta, School Coordinator, Julian B. Militon Elementary School. That was from Elementary Division. Okay. Next. Moving on sa High School Division. High School Division. MAPE coordinators, please get ready. Same citation is presented to Manuel P. Daluro, School Coordinator, Naga City School of Arts and Trades. Artemio D. Rapalo from Don De Leon Q. Mercado High School. Maria Shane Rose H. Villafuerte, Camarines Sur National High School. Charo E. Mayor from Concepcion Pequeña National High School. James Carlo P. Huwit, School Coordinator, Cararayan National High School. And Emmy G. Simon from Balatas National High School. All right. All right.
Okay, next. Next is the awarding of token of appreciation to all the judges. Okay, first, may we call on Sir Reynard Joshua R. Manrique. Thank you very much, sir. Thank you very much. Miss Shaira B. Avila. Judge number 2, Miss Shaira B. Avila. Thank you very much. Next. Cloyd Martinez Lagyap. Thank you very much, Judge Cloyd. Salamat po. Ron Suva. Our technical judge. Rodrigo C. Salando Jr. And Karina Lanuza Sales. Siya ang chairman of the board. Thank you very much. To all judges, thank you so much. We request all performers to please come dito sa Plaza Quezon Ground. Pati yung mga teachers, coordinators, malalaman natin mamaya kung sino mag-receive, Kuya Boy, ng 1.5 million worth of school infrastructure project. Wow! On. Thank you so much, Ugmahon, si Mayor. And para po talaga sa Indonesia, nahihiling po ang sa idong efforts, lalo na kasubagong maoran-uran. Nyaon pa rin po kamo. Dahil kamo nagharali sa idong mga pwesto. Sinuportahan po nito ang sa idong mga aki. So, dakula pong bagay. Basa-basa kasubago si mga aki, pati si mga coordinators para sa aman. Kumbaga, walang iwanan. Yes. And we would like also to thank our Mayor Nelson Legacion na until now niya po nakikiiba. Kasi ugmaon siya dito, Ray. Yes. Sa mga performances, sa mga sakripisyo kaning mga aking iniyo. Kaya worthy na 1.5 million Next year. Infrastructure ang itataon niyan. Okay. Okay. Do we have the results? Medyo nahihirapan pa po ang sa tuyang mga hurado. Masigabong palakpakan muna, Naga! Naga na! Naga na! Ano kaya kung sabay-sabay nating awitin muli ang Naga na habang nag-aantay tayo ng result? Habang umaawit, Kuya Boy, Yes. naghahataw. Naghahataw dapat. Alright. Ready? Music! Everybody! Hataw! Come on! Lahat tayo sumayaw! Louder! Doon sa likod, humataw! Sumigaw! Lakas-lakasan!
Hataw! Lahat tumalon! Woo! Mga teachers! Asan kayo mga teachers? Sumayaw ang mga guro! Ole, ole, ole! Bounce! Ole, 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 ole! Tumalon! Ole, ole, Bilis! ole, ole! Ole, 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 ole! Oh! Naga na! Ole, ole, ole! Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Thank you very much sa inyo at pinipirmahan na lang po ng ating mga judges. Palakpakan ninyo ang mga sarili po ninyo! Ngayon pa lang, congratulations na po sa inyong lahat. Lahat panalo, Kuya Boy. Gabos yan, gabos, gabos. Yes. Okay. Woo! Time check mga tugang, alas 7 po ng pagkabanggi. Halangkawon man giraray ang energy digdiyo sa Plaza Quezon sa ito natadalan sa One Media TV48 Naga. Ito po niya ang live coverage ng first ever inter-school mass dance competition. Walang kapagurang mga bata. Of course, this live broadcast is brought to you by PLDT Inahalata na Home. po ang Live pagpirma at home is ng better mga with judges. PLDT Home. Lumampo sa final results. So, tangani pong ma-announce na po ang winners. Alright. So, sinicheck pong maraming kasatuyang mga judges. Each and every judges po dapat mahiling po ninda ang pinaka-results kang nasabi ng first ever inter-school mass dance competition. We'd like to congratulate Kagawad Lito. Yes, yung poliwat giraray digdi sa Plaza Quezon naghahalat ng Our, resulta kan sa tuyong competition.
ang Julian B. Militon Ayun, mga judges Elementary natin. School, Maraming salamat. Naga Central School Si Sir 1, Reynard, Naga Central School Joshua, 2, Concepcion Manrique, Grande Elementary ay isa School, pong dance Panikwasan choreographer, Elementary School, photographer, Grandview animator, Elementary School, graduates in Tabuco animation 2D, Elementary School, specialization Triangle at Elementary technicals, School, as in Benting Balatas Incorporated Elementary School. Diet Yan po ay Campus, para sa tuyang co-initiator elementary of Camarines category. Sur. So, at sunod And natin para na man po judge sa is high Miss school Shaira division, B. yaon Avila. ng Cararayan National High Her School, younger years, Camarines Sur defined her National High immense School, passion Concepcion and Pequeña dedication to National High performing arts. School, So, yan po Leon yung O. ating, Mercado isa sa High mga School, kaulado natin. Naga City Naga City School of Arts and Trades, asin man ang Balatas National High School. Congratulations, 9th, ikasyam, 9th place, Julian Militon Elementary School. Any representative from Julian B. Militon Elementary School, please get your award. Congratulations. 9th place. Yes, they will receive a cash assistance of 20,000 pesos per participating school kasi yan, Tito Ray. Yun. Okay, 8th place. Garnering an average score of 78.75. 8th place goes to Panikwasan Elementary School! Ngunyan, ika ang stara.
Any representative from Paniguason Elementary School to get your award? Next, our seventh place, garnering an average score of 79.17. Seventh place goes to Balatas Elementary School! Mag-ingay. Sino pang hindi natatawag? Alright. Sino pa ba ang nandito? Alright. Our sixth place, garnering an average score of 81.92%. Congratulations to Naga Central School 1! All right. Down to fifth place. Our fifth place, garnering an average score of 83.08%. Our fifth place goes to Triangulo Elementary School! All right. Next, our fourth place. Sino kaya ang fourth place natin? Fourth place goes to Naga Central School 2! Down to 3! Okay, Tito Ray. Sino pa ba ang hindi natatawag na school? Okay, ang third place, Tito Ray. Makakakuha po ng... ang third place, ang susunod po na tatawagin po namin, makakakuha po ng 500,000 worth of school infrastructure project. Third place goes to Congratulations, Grandview Elementary School! Sino pa ba ang hindi natatawag? Alright, asaan ang tabuko? Asaan ang konsepsyon? Asaan ang coordinator ng Tabuco at Concepcion Grande Elementary School? Taas na po dito. Taas na po dito yung Taas dalawa. sa stage. Tabuco and Concepcion. Tabuco and Concepcion. Tabuco. Ano yung Tabuco? Asan yung Concepcion Grande Asan yung Elementary Concepcion? School? Taas na dito. Okay, at tatawagin po natin yung champion. Okay? Makinig. Magdangog po, magdangog. Ang aapo dun mi po, ang champion sa elementary division. So meaning, ang daimi po maaapod, duman sa duwang inapod mi po, hindi sa taas, will be our second place. Alright. Okay. Yung mga chikiting po muna, makibaba. Baka mahulog. Okay, again, ang aapo dun mi po, ang champion sa first ever inter-school mass dance competition, elementary division. Ang champion! Ang champion! Elementary division! Eto na, eto na!
Alat. Alat lang. May Magturukaw. announcement lang po. Magbaraba dyan sa stage. Ay, sa may agyanan. Baka Oo. magkaurulog ka mo dyan. Congratulations! To ang champion! Concepcion Grande Elementary School! And our second place, Tabuco Central School. Ang second place po ang Tabuco Central School. Ang champion, Concepcion Grande Elementary School. Again, congratulations. Makaka-receive po ang second place ang Tabuco Central School ng 1 million pesos worth of school infrastructure project. And syempre, ang first place, champion, ma-receive ng 1.5 million million pesos worth of school infrastructure project. Congratulations! Okay, thank you so much po. Pwede na pong... Sige. Okay po, bababaan na po kita. Bababaan na po. Luway-luway na po kita magbaba. Thank you. Naghihiribian na ang Concepcion Grande Elementary School. Sige na po, baba na po kita. Sa Atsyam po, magkakaigwa kita ng photo ops. Atsyam po. Baba na po kita. Okay. Baba na po kita. Ano lang po, pakibaba na po muna tayo. Baba na po kita pag naka-picture na. Thank you. Ready na ba tayo sa High School Division? Okay, baba na po ang... okay na po. Thank you. Baba na po kita. Okay po. Alright. Alright. Sige po. Okay, ready na ba? Okay, ready na for high school division. Hain na ang mga high school. Kaway-kaway ang mga high school! Okay, sixth place. Sixth place goes to... Balatas National High School! Sixth place, Balatas National High School! Alright. Next, fifth place, ikalima. Ikalima goes to... Kararayan National High School! Alright. Next. Our fourth place. Ikaapat. Again, ma-receive ng 20,000 pesos na
Board of Projects. Yes. Ika-4 goes to Leon Mercado High School! Congratulations! Pangtulo! O, alo mo na. Quiet. Tuninong. Okay, quiet. Third place! Marisibining 500,000 pesos worth of school infrastructure project. Third place goes to Naga City School of Arts and Trades. Sino kaya ang grand champion na Alright. mag-receive ng 1.5 million worth of school infrastructure project? Okay. Babagon ta ang sa bago ta nagkakagurulo igdi sa taas. So babanggiton mi po ang masunod siyempre si second place. Okay? Tangan hindi kita magkagulo igdi yo. Iuhurit ta manggiraray si champion. Okay. Our second place! Marisibi ning 1 million pesos worth of school infrastructure project. Second place goes to Concepcion Pequeña National High School! Op! Baba na muna. Dahan-dahan po. Congratulations, Concepcion Pequeña National High School, our second place. And now, magpapa-ice cream. Turukaw lang, turukaw. Turukaw. Kaning mahiling si Mayor, si Consialito, and si Admin Sir Elmer. Okay, tukaw lang. And si Mr. Monroy, siyempre. Apo. Okay. Eto na! Siyempre, ang satuyang champion for high school division. First ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Okay, pababaon mo ng lugod. Kamagka. Alright. Baba na muna ang ang Concepcion. Alright, okay na tayo, Concepcion. Okay, baba na ang Concepcion. Tukaw na, tukaw lang, tukaw. Tukaw. Ang gaganahan pala ng 1.5 na soft drink. Okay. Congratulations. All right. Okay. Siyempre, ang champion. Eto na! Congratulations. Camarines Sur National National High High School!
Once again, congratulations to Camarines Sur National High School! Salamat po and until next year, magiribanan po kita, Giraray, Liwat. Next year, siyempre. Mas dakula po ang mangyayari pong Inter-School Mass Dance Competition. Sa ngaran po kang lokal na siyudad ng Naga, salamat po sa Indogabos. And congratulations po sa mga nagsiribot. Alright, sa aga po, Malingaw, Civic Parade, and Boyadores Festival. Once again, congratulations po sa Indogabos. Sa mga winners, congratulations po sa Indogabos. And of course, sa agang banggi, maghilingan kita sa City Hall grounds sa Tagbuan. May mga local bands. Thank you so much. Nagtatapos So, ang salamat po. Happy program. Fiesta Ang Naga. unang daw, iniyo po ang Scouts Parade and DXMC competition kasubagong aga. As in, ang first inter-school mass dance competition. Ayan po, congratulations po sa Gabos sa Langgana. And of course, dahil po dyan nagtatapos ang satuyang selebrasyon, kakapistahan, Igisa Naga City as in sa bilog na Bicol Region. Tas sa aga po, iyon na ang Civic and Float Parade as in po ang Peña Francia Boyadores on Festival Street and Pilgrims Dance Competition kaya antabayanan po nindo yan. Yan, Tin, pasalamatan niya to ang mga commentators, ang satuyang mga cameraman, ang sa likod kang One Media TV 48 Naga live coverage. Salamat po sa pag-antayog asin suporta sa Gabos na nagdanig di sa Plaza Quezon, asin sa mga live viewers sa YouTube and Facebook page ng One Media TV 48 Naga. Maraming salamat po. Again, my name is Rick Puerta. Asin ako po si Cristina Alcanzo Reyes. Igdi lang po yan sa One Media TV 48 Naga Peña Francia Fiesta 2023 special coverage. Diyos mabalos po. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur.